Hello muntina na mite ho zo si lim na ka hin nei ke don chole tu ni khu burte ni sim som ni lali sang ni le som ni luguma ding in jong thu su chum chum ho phon don nei ki taw hiti Solkarin meite IDP ho kuki zo ho gamsunga nungchen sa na ding to gun ani delo wat sa nen kuki women union sangai ko area to gun no yin Simpania chun public rally against government attempt to resettle meite IDPs to pin em muluma kipa ti lai loi phai chen mi pi ki zon na anomina hi lam zon na pan na ding mi pi hot su em mulum khwa anakinga khomovin hechia chun KWU sangai kot block lam kai nen lam zot pera chanding hian iza kai thumom na anne hovina hi mi pi asa nga sim ho akisu khomotolanin sangai kot subdivision chief association in mi pi ho chu lam zot na ding in hla do na ane hovina hi mi pi lam zo na ki bol na zia hi le center sarkar vai hom hon a het pi na noyuwa buffer zone ki sim sa ho za bol lo na vet sa na meite IDP ho tamta buffer zone kho kala chenlut sa ding tia manipur sarkar in anapuna panala ki gu jingchu deilo na le thilhi theilo a hi vet sa na ki go nga hi Hichikiu chu hilowa suknu le tu peda sunu to ti lai loi phage ka umjong siam phat pe dinga to gun umahi na chungthua agam ke mi pi hon hichilung pu chu namphua mi pi ho kicham sa na ding to gun a hi tia a het jiu wa jong lamzon na ane wa hi hichile gi sim na ding jong chu political solution ki chi ta to ka sia koiman le asim phat heilo ding tia hi buffer zone khokala meite IDP ho chenlut sa dinga to gun jong chu Kichamna kichinta umasat sa ngai hi tin langsumi pi hon alung hleilo naw aseu vina hi hitabonga gamkai sunga cheng kuki zo mi pi hoin leiki simsa le IDPS ho buffer zone khokala chenlu sa na dodal na hi tin le ha thua a hi thei chana adodal jing diwa hi thu jong chu lam zora ki phin na anei perovin alhang sabovina hi tu masanga jong chu state sarkarin hitabonga panla na anei ding head do a hi tolhona sangai kot subdivision area chief association hon dodal na lekha ana so do wa hetai lamzot nakin akichei tolhonin ti lai loi phai muna mi pi ki khopna anei wina hi lamzot sunga lamkai hon aholim nawa chun EPT hi zongle ke ho chamna le political solution ki chi ta masanga koiman buffer zone a khokal theilo diwa hi tin hangsan ta na seyon buffer zone zalowa content hoin mo a ke pu dingwa hi tin zong a seu na hi sangai ko langa mi pi ki loi khom na hon Assam Rifle BSF le Center Force dangdang company commander ho zong lekha ji ana thorovin buffer zone chi pi jing dingin nge na anei wina hi Thanlon MLA Wongjigin Warte Molim na lunghem pi nein KUKI Students Organization le Zomi Students Federation in le sim ni le lamka sunga sumkorwe namun le office ho pungkal som ni li khading in THUSOH bolovina hi Zomi Student Federation le KUKI Students Organization chura chanpulin THUSOH chum abolovina hi kiloi khom na ten in THUSOH bol na chun mi pi ho to sat na anya ovin Anamulim sa Wongjigin lamto dingin jong mizo sin pan ala diwin tip na aneovin in mun che apun lapvom khaido che dingin jong mi pi ho tip na aneovin hi in la hi chi pungka som ni li set down sunga hi alo theilo kin kho ho le bosim le ko sim exam pe ding simlai ho wang kilha kang ding hi atiovin simlai hon admit card ake choi che ding ovin tip na aneovi Thanlon MLA Wongjigin Warte lungdam sa chu pathini jana chun aizol khopia ki pa lam kalang zonin ama assembly consensus sung zot pain ahung ki puina hi hiji thu ki ji perahin hiji thu ki ji perahin Wongjigin lungdam sa chu lam ka khopi hung ki pulut nai lo hin idan nizat vel le hung lung ding ham ki sei chin thei nai lo hi hinla lungdam sa hung ki pu ding dan ki ta don a chun janiden 11 vel le dorkas weng hlut dinga ki se hi pathinia Thanlona lunghem pinakin aman peru chun achapa goson wartein apa hi nampia dinga ki pedo a hi kitchen tein asei pungi amanjong apa ki vuilim na ding kin le dong zo si chu zomi council ho khura akoya hi dan asei na hi chule apa thina zala gamsumi pi zo si kilung khan na le kipum khat na tha a hin lut ding adei pe na hi dan asein mi mal phat chum na dinga koiman mangchalo hil ding in jong tipna apoli na hi
nampia dinga phatsum na ipi ham khatbe apa thi na hin ahin pu do ding akinep na thuzong asei na hi Wungzagin hi February ni simsom ni lekhat nilha lang ni den 219 vela chun akizen namun Medanta the Medicity Hospital Gurugram New Delhi a ahin khu anabe a hi Wungzagin varte a hi le Manipur boi ke patil mei ni simli sangni le somle thum ni khwa chu mi pi khura hata anathu zia infarapat air ambulance manga Delhi anazut pi wahin Delhi a Apollo Hospital a vetkolin anomin July ni simsom la thum sangni le somne thum chun ina akivekol dingin hospital a kun anapodin April ni simsom lani sangni le somni langa chu lamka hunglunga hi la ata asa dammona hung kho se jia February ni simkira chu lamka par ambulance a infar anazura infara pat Delhi anake pulung kirahi Aman Delhi anazur kuna chun Manipur Chief Minister Jauna Meitei MLA phamin anahla do wahi Anamulim sa thanlon MLA Wungzagin varte lungdam sa vuilim nekin akechei kasia gamsunga koiman ulenau to ki het hil na thei thuno bautam le boina ima bollo be alungdam sa zo jana le ngailu na neita opchi jading in jong Kuki Civil Societies Organization Churachandpur kiloi khomna zo sin tipna sangta apollo vinahi Kuki Chief Association Churachandpur Kuki NP Churachandpur Kuki Students Organization Churachandpur Kuki Women Union Churachandpur Kuki Khanglai Lompi General Headquarter le Kuki Women Organization for Human Rights General Headquarter in Simpania chun THUSOH bolo vinahi Kuki Zo MLA Wungzagin Varten Melma Meitei te khuda melhata anathu yimna thuzo talwa ahin khu abeina chunga lunghempi na le po na nasangta aphongo vinahi Hita bonga namlam kai ho chunga thilsu hin athabia namke pum khatna ahin su sa melmate chonchan le na to hi sumil lowa malama pan la khom dingin jong tipna abolwina hi thinakin to ke mana ake seipi kiloi khom na hon kin gun ahin nei zo siu jana le ngai lu na nei ta tasat che dingin jong tipna abolwi Manipur Chief Minister Y. Khemchan Singh in Simpatni chun New Delhi a Gamsung Security Lampong to kisin Union Defence Minister Rajnath Singh aga kimo pinahi Y. Khemchan in Facebook a ahinta dona Jani Defence Minister Rajnath Singh to ama officer aga kimo tu chu lunglei awmi atin CM pa kilhon pi chun Deputy Chief Minister L. Dikho anachi Manipura Security Lampong abuidan Kasei khom thanin Defence Minister Panjong Manipura Security Lampong le mi pite bit na Lampong hi Government of India in akhosa pen khara hitin asayeti Manipura chamlelung mon umna ding chule kina ke bo chule ki tha ke man omlo na dinga ahi theichana security khota akwai dingin Rajnath Singh akam chenga pin abana jong ngaicha dungzuya security Lampong kitu theina ding chule gamsunga law and order phatia achila theina dinga boldinga lom ho hongki boldinga hi ati Manipur Chief Minister Yumnam Khemchan Singh in Janhi February nisim somni rathum nilha langchun New Delhi a BJP National Headquarter BJP National President Nitin Nabin agakimo pinahi Chief Minister Pachu Naga People's Front NPF akun Deputy Chief Minister Losi Dikhole BJP akun Nemsa Kipgenin anakilhon pilhani Deputy Chief Minister Nemsa Kipgen hin Kangpo P District represent abola hin ama hi hichi Manipur khangthu sima Deputy Chief Minister Panmun tu masapen jong hitai tu chung BJP National President Nitin Nabin to akimutu hi Manipur Chief Minister Yumnam Khemchan dinga ama sapen jong ahina lai ake ho sunguchun Manipura party tha hatsa be dingle to gonja chumchum anei ho asei khomwin BJP National President Panjong Gamsunga Internally Displaced Persons IDPS channel le khosat nading lampong hata akhosa dingin athu hili Hechina dinga party in Josana ki thupi na ki bidinga hitin Nitin Nabin chun asei kidi Gyalo theikhachu Y Khemchan hi Manipur BJP Legislative Wing in achisa January nisim thumni khu New Delhi khopia Gamsunglam kaidinga analhando wahi Alangkhana Nitin Nabinin BJP National President Panmun ahin lojo wakuna Chief Minister Panmun loma sapenjong Y Khemchan ahikirin hi Nitin Nabin to akimutu masangchun Manipur Chief Minister Yumnam Khemchanin jingka langchun BJP National General Secretary Organization BL Santusong anakimu pinahi
Kuki zo chapang gugun kip gyan kiti panla na Farhan Akhtarin sumla pailama anatosat Manipuri film bungin Best Children and Family Film hina BAFTA Award amuin Hichi Indian movies la dinga ama sapena hi bung film hi Lakshmi Priya Devi director na noya ki bola hin Global Stisa Indian Rejoiner Cinema dingin kalbi phata asimdo ina hi Toronto International Film Festival sangni le somnelia world premiere akibola konin bunghin mi tamta lung analine hi ato simchi dan chu meite ko khada pasal chapang khat apa Joy Kumar chu headman lowa apa amanunga anubo se to chenga hin anu dinga thilpi hoi pen pi ding agyal jing talhonin aloi them khat to apa holin anchi do vena hi Hichi film hi Exer Entertainment, Charbur Entertainment le Suitable Picture Hon produce a bolo hin. Hichi zovin film hi Spotlight Film. Indian Film Festival of Merbo Sangni le somni le nga dingin landoin anomina hi. Director Lakshmi Priya Devi Zong atophat the head beat of min. Bulbul Children International Film Festival Goa Best Director anahi nahi. Manipuri film anabol bunghin. BAFTA sa lolhin alinta amutolhonin. Director Nuhin Achen na Manipura nam khala khati ka akibuina chungchang thu ana sejin Manipura chamna umding anop danjong ana sejin hi displaced person chapang hoi han chule hichi film ajaw chapang actor hoin jong kipana lungmon na le alungyal ho atha bya anei theki dingo adei sa thu jong asejin hi chujong le BAFTA hon award api keu helova alungyal ho seito na theiding Stage Pata api zalovin achungwa ki pathu zong asijin hi Manipur Chief Minister Y Khemchan Singin jani chun Director Lakshmi Priya Devi film bungin Best Children and Family Film 79 BAFTA Award ahin muna chunga State dingbo se hilowa India dinga kilitsa pi theita ahida anasijin chule Lakshmi Priya Devi in British Academy of Film and Television Awards BAFTA sangni le somni luma lolhin na anei na chunga agithang at pinathu anapong doi na hi Tu lai chilhajing special intensive revision SIR noya election rule kisim na hin manursunga illegal immigrant ho kholdo zo puntitin campaign for just and fair delimitation in asei na hi ahung lungding April sangni le somni luba ki panding census la na ding to kisein achi sani khochun CJFD Vice Noyen in Forest District Wangkhima public meeting khat akibolin hechia chun Meropai B local club honjong panalauvi CJFD convener Jitendra Ningombain aholimna hechi census exercise hi India gamsunga Manipur anaki lalut masang British khanglaya kuna anaki boljing hetayati ahin la tu de tu din mona Manipurum dan hi census exercise izaren ke boljong le koichu koiham ti khe khanthei taloding a hiati tu le tua chilhajing SIR zonghin koichu illegal immigrant hamti holdo zo punte tin asei kidei hichi khela National Register of Citizens NRC ahilo le hitabong dan kha ake bodo lo laisia illegal immigrant ho khe do zo loading a hitin CJFD convener pachun asei kidei Gamsunga President rule anagi koizia illegal immigrant ho head do lo laisia census operation ball loading a CJFD in anasei jinga hitin asei kidei Tua hi popular government hung umahitan illegal immigrant ho aki do lo laisia cabinet in census operation ke bolna ding phatsong avo chon thei ding hetayati hechi cabinet thulu na chu central government hinga thoding chua ko na center in ahin gun to ding hi achutilova tua census operation achil ha jamjinga ahile illegal immigrant ho jong simtha umdi chule separate administration atiu jong ahin kidal do te diwa hi tin Jitendra Ningomba chan asei kidei Hitabong asolo na dinga CJFD in IKCP authority ho hinga NRC chi sama sading chuzo ting le census operation bolding tia kisei jinga hiati census operation ho hi gamsung din mun to kito vochon theijong a hi thovetin Ningomba chun asei kidi Teka nan achi saphar ho chun Nagaland Jammu and Kashmir Assam le Arunachal Pradesh ajong census operation hi anake wachonin hichi ho chu gamsung thule la din mun Vetu puma anaki wachuna hitin Jitendra chun asei kidina hi natural disaster ahilo le pandemic ahilo le Manipur banga gale tur umna state ho census kila anading phat ho hi wachun the hi thowa hi
Hiji state cabinet in census operation vachun luwa central government in asei bonga achi zomjing le mi pi to ki thua ki phin na khota ki bolding a hi tin CJFD convener pachun asei kidi census operation ki bol hi CJFD in kho aki sapun a hin la NRC a hi lo le hi tabong to gon kha chi sa ma san ngai hi ati hi je agam sunga census operation ki bol zo si khongai sa ding illegal immigrant ho khol do ma sat ding a hi tin Jitendra chun asei kidi Manipula Security Forces hoin government in Banabol Thingno active kada RPF PLA mi khat a Chennai in Forest district ka February nisim somni ni ni chun agamanu ve ketin ama pa chu mobile phone khat to kimatha hin amin khundom momocha meite allies yai phaba kumsom thumla khat Zora bong khuno lamlai police station a chenga he getin ama pa hi group dinga sumdiman abol je akimana he geti Thingnoi ho cha lo dan hi akivel hezingen Ita bonga kisa mundang hoa ki holdo ben laiding a hitin a kisiji. Chule hichini masangze machun. Manipur police hoin drugs a ki ve hidinga gin mokhat Thobal district a operation abol nava amanda ovie kitin. Ama pa chu anas 29 year Lilong Tharawrak Lilong police station a chenga hin a chen in muna agamaru hi ketin. Ama pa chu Kodin CrossFit syrup botol jase gila somthum to agamathawa hi ketin. Hichi medicine chu nori sunga khamna thia ki mangcha hi keti. Ban nei cha thingnoya kun sumdiman hian khamna thia ki ve hi zongle. Still sung phatna dinga operation ki chila jing dinga hi tin officer chun asiji. Oman Foreign Minister But Arbusaidi chun Iran chunga sanction tichu khamka na ki koi ho suzang khai ding tubna tu hafta wanghom ni tichu Thursday le US Iran nuclear talk abol jomthon dingin aphong toina hi US le Iran nuclear talk hi Geneva ananei patlona hitan But Arbusaidi chun ki hona zo thing ding dan ki ngai tu ding a hi ati US le Iran ki ka ke na hi Oman thulai seina chila a hin But Tehran in anenge jing achunga ki koi khum sanction ho suzang khai ding Hichiman dia Iran in nuclear sim ding togun ani ho a hai sending atubahi Iran nuclear program hi US in a khosa lein aje chu nuclear power a hin choile Middle East a kunei ki chuna le agambit na asul hoi ding bana US de dan le US to pangkhom hodinga ki chatum ding a hin Iran in nuclear tha na aman kha ding US ki chat khara hi Iran hi nuclear carbon sim na kimang uranium reserve hota agama hin Vanoya uranium hola sagina ahin aman uranium thienglo ho chu akisu thiengthea ama changa nuclear technology akisi mahin nuclear weapon hinsim do khanti ti hi thumlam kam ke hon Iran in nuclear programa bom ho asimin angoin Tehran in wang ngo na anil kali alangkhana US in sumle paya vanu athunei khumso zin Iran chunga akumkuma sima khamga na anakoi khumsa ho zin Iran economy haten asukhain gamdanga thau adei bonga athot theilo banking transaction chunga ga na ki koi international market hwa adei dana acha theilo zin Iran ake tu chomin ahin la Iranin nuclear energy chunga rai anei na hi hejiki kala hi alanga kilep di ding tupna ki hona anei jing thona hi tu nai cha chun Iran supreme leader pan US warship ki kaplum zo hi tin anagin alangkhana US president Donald Trump in ki hola na khat om theilo le azui dinga hi tin agi jingkirin hi kamke a boina hongsu thalle kiking setting in Washington in Middle East a military lampong asuharin Gofa aircraft carrier USS Abraham Lincoln a koin USS Gerald R. Ford ki sol bedding in asayin hichi agam ke a boina su theiding venna line ho lungmun sa na ding in jong aki se na hi President Draupadi Murmu in Janhichun, Rashtrapati Bhawan New Delhi, India Governor General of Independent India Masapenle, Sun, Chakravarti Rajagopa Achari Lim Simthu, Handa na Anazinahi. Si Rajagopa Achari Lim Kikhen Ahilole Kisimchu, Asok Mandep Koma, Grand Open Staircase, Idwin Lidien Lim Kisim Helen Akikoizinahi, Hechihi Masanglai Lungyal Ngai Tu no ho khela. India gam culture heritage le tradition lampanga aho sadan ho mudo theina dinga ki bolahin chule India gam hu na dinga panasata ala na ho melchi na dinga ki bolahi tin president in asaina hi
Vice President C.P. Radhakrishnan, Union Minister Jagat Prakash Nadda, Dr. S. Jaishankar, Dharmendra Pradhan, Gajendra Singh Shekhawat, Dr. L. Murugan Le, Si Raja Gopa Achari Insungmi Hojong Hichikina Hin Panalawin Hi. Prime Minister Narendra Modi in Pathin Nichun British architect Edwin Lutyar statue chu si Raja Gopa Achari statue in Akhel Ding Hi tin Anapong Dai Hi. Jule Gamsung Hi colonial Simbura pa Tulaya India Khantu Dan Ho Avatsa Hi ati. Tuzong le government in colonial era phat lai Vatsa na Lim Kisim Ho King George V Jong Analadoin Subha Chandra Bose ti ho in adangin anakhialin hi. Hechi hi masanglai lungel ho paila. Lungel le ngai tu na aphalam le alin zolam. Gel na dinga ki bola hi ati. Hitabonga athil bolo hin. Mi tam ta akun pacha na le. Dem na atu ovin. Hin la identity le heritage lampong head benum le. Thanup na anay say na hi. Lunglei police ole Assam Rifle hon champai lang hinjun sumo service khada kunin heroin hidinga gen mo 94.42 gram amando vinahi hichi operation apan la ho chu Lunglei police DSB le Assam Rifle a hiwin nilha lang nidan for vela sumo hunglei khat checkable nawa ahin maddo hi akiti ake mando khamna theichu dangka 18,88,400 heading in asayovi police ho seidan chun khamna thei ho chu sawan khuma ki henga hi atiwina hi khamna thei chu to mili ama thawin ama ho chu lalthan pui 48 years farm weng lunglei ruthi sangjiki 55 years lunglei laltan pui 24 years jot lang champhai chule Larmangai Zola 34 din tharweng champai ahi weketi ake mando ho hi magistrate maya ki din sading ahi win chule amo hi khulchil na ake bol sunga niden somsegileni police ho custody umdinga hi tin ake sei achi seni khuchun Manipur police le army hon Churachan pula Jorjam khuwa United National KUKI Army UK ne kadar kha anamanovi ake mando pa chu Jorjam khuwa cheng chungpa ho kip chapa thangmin lun ho kip allies Philip 32 years a hi ageti ama hi UK ne kiloi khomna second lieutenant hi ageti ama kunin AK47 rifle khalle magazine khat chule mobile phone khat jong ake mando thaina hi second lieutenant thangmin lun ho kip hi security force on atub jing high value target ake koijing keder khat jong a hi ageti tu ni kho adinga thu su LAHKHOM chum pundo na hi nei thiu hi chen chu hi tan ti